El ministerio Jesucristo rompe las cadenas presenta palabra viva y eficaz. Y da vida a su... La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En la voz del pastor Luciano Arancibia. Kunan yacharikusunchis qhishwa qhallupiñata. ¿Entendéis kunan qhishwapi? Yachakuy tata Dios paq palabranmanta. Diezmota qoy tukuy creewan Dios taq bendice pusunqa. Chay qhipanpi palarqani maldicionesmanta pichus suwan y suwaqkunamanta tata Dios nerqa kaykuna maldiciones llamusunqachis. Kunantaq yachakusunchis tata Dios paq palabranta diezmota qoy tukuy creewan tata Dios taq nin bendicesonqa. Amén. Pikunachus chay chunkamanta oxituta qopunchis tata Diosman chay tutatius qopunki nin entonces tukuy creewan tata Diosman haywaykapuy nisunki y tata Diosllataq nisunki noqa bendecisqayki por cuanto kan noqawan junt'anki nispa. Ñawpaqmanta pacha qhawarisunchis Abrahanta tukuy creewan chay diezmonta qorqa pichus karqa sacerdote Melquisedecman. Tumpitata kaypit ukurisun. Manaraq kay ley wakichikushaqtin Israel llaqtapi karqa primer runa Abraham. Kay Abraham mas suyarqachu nispa. Primero wakichikuchun ley tata Diosmanta diezmota konapaq si ley kaqtenga diezmasaq mana ley kaqtenga ma diezmasaqchu manergachu Abraham manaraq kay ley wakichikushaqtin ña Abraham diezmonta qorqaña hermanos pichus karqa sacerdote Melquisedec. Jacob karqa nieton Abraham pata paypis tata Diosman qopullarqataq diezmontat akapuspa apapurqa hermanos ni. Chayta palashanchis hermano hace 4000 años qhipaman manaraq ley wakichikushaqtin israelitaspaq. Imaynatataq wakin pastores ninku hermano ma diezmoqa kashan leypaq kamachimpi kunanqa khuyakuy urapi tiyanchis manaña diezmanachu tiyan. Ima partepitaq Bibliapi nin chayta. Ima partepitaq nin Bibliapi hermano solamente leypaq kamachillampi diezmana karqa kunanqa khuyakuy patapi tiyasanchis manaña ofrendanachu ni diezmana maypitaq kan pasaje bíblico mana tarikunchu. Igualito chakimayllakunawan igualituta confundiyta munanku. Chakimayllakunata imanankutaj Jesús la mayllasqa nin. Pero cuando Bibliata lees Jesús nerqa noqa mayllani qankunapis kikillantataq ruwaychis. Y kay palabrapi tarpallanchikta noqa tata Dios kayta niygichik. Mana ninchu kaypi noqa tata Dios ya nini israelitasman pikunachus Jesucristo wañuqtin chaymanta qankuna khuyakuypiqa amaña diezmoykichikta qunkichu makanchu chay palabraqa. Pikawsan sutinman. Entonces qhawarichis Abrahampis manaraq incluso chay ley kasharqachu hermano israelitaspaq manaraq chay ley kashaqtin ña Abrahampis hermano diezmontaqa apargana haqay sacerdote Melquisedecman. Y también rikusunchis pichus karqa Jacob nieton Abraham pata paypis tata Diosman hermano munakuyninta chay diezmonta akaspa apapullarqataq. Amén hermano. Ñuqanchis chay chunkamantaqa uqta apapuna chayta tata Diosman haywapuna ajinamanta tata Dios nin ñuqanchistapis bendecillawasunchikta. Amén hermanos. Abraham nin mankarqas kay Abraham nin mankarqa chay leyraq wakichikuchun chay ley wakichikutinqa recién diezmoyta apasaqman tal vez ni suman karqa ari Abraham suyarqa leyta Abraham mas suyarqachu leyta. ¿Sabes qué? Abraham nerqa si kay tukuyma kapuan Dios nikta kapuan imaqtintaq noqa mana Diosman qopuymanchu lo que imachis payman pertenecisqanta kay kawsay Diosmanta nerqa
kay halpaman tata Dios churaykuan y kay tukimata poco chipuan y Martinta mano no hermano apaymancho kay 10 moita nerga Abraham ma Abraham su ergacho aleira huakichikuchun ley carten apasaman ergacho paiga Dios ta mancha chikuspa apapurga hermano ajenata tajampes Dios ta mancha chikuspa apampuy lo que machos pertenecen tata Dios man tagliaricui iglesia de Cristo. Yo sé que kay Malaquías ta kunan kawarisunchis hatun kakta kainin 15 huch'uyta kayninta chunka hasta chunka iskayniyuq chiklayninkama ñawirisunchik kay hinata nin tata Dios paq palabra tata Dios pa sutimpi Dios churik sutimpi y Dios Santo Espíritu sutimpi kay hinata nin tata Dios paq palabra noqa tukuy atiniyuq tata Dios niygichik sapa chunkamanta uqta temploman apampuychik chay hinamanta wasipi mikhuy kananpaq chayta ruwaytawan allinta qhawariychik chanta rikunkichik imaynatachus noqa hanaq pacha ventanasta kicharispa maychika bendicioneswan hunt'uchamusqaykichik nispa mana saqisaqchu ni ima saqra kurus tukuykunanta sach'asniykichikta nillataq uva sach'asniykichiktapis mana puquyniyuq kanantapis chay pacha tukuy nacionespi kaq runasqa kusikuywan kasqaykichikrayku ninqanku imaraykuchus munana hina kankichik llaqtaykichikpi nispa nin tukuy atiniyuq tata Dios ninchik amén hermanos imanisan kaypi tata Dios noqa bendisisqaykichik nin pikunachus chay chunkamanta oxituta apampuanguis uyarich chunkamanta oxituta matkasha si ñoqa kanakuni 10 bolivianos entonces un boliviano tata Dios pat noqa dueño kani kay 9 bolivianitos manta amén hermanos si ñoqa kanakuni 100 bolivianos ta chay 100 bolivianos manta dueño kani noqa 90 bolivianos manta y chay 10 bolivianos ta 10 monga tata Dios pat chay tata hakay sobrecituman achuranguich amén hermano chayta nisasunki si chusqannin chayta noqaman qopuwanki chayqa nin noqa hanaqpacha ventana cielosta nin kicharimusaq imata kayamusaq nin maldicionta ninchu bendicionta ninchu bendicionta kunanqa palasanchis bendición manta kunan bendiciones qhawarisunchis maypitaq palan pastor bendiciones manta uyarish iskay kaq qopuy chay diezmota imaraykuchus noqa hanaqpacha ventanasta kicharimusaq maychika bendiciones wantaq nin hunt'achimusqaykichik pikunachus qoqkunaman kunan Deuteronomios libropi kichari hatun kaqta kaynin iskay chunka pusaqniyuq huch'uyta kaynintaq uqmanta hasta chunka tawayuq ichiklayninkama ñawirisunchis kay hinata nin uyarich qhichwapi leesaq Moisesqa nillarqataq sichu señonikichik tata Dios paq tukuy nisqasninta mayqintachus kunan kankichik chayta uyarispa hunt'ankichik chayqa payqa tukuy nacionesmanta aswan pataman churasunqachik sichusqankuna señonikichik tata Dios paq nisqasninta uyarinkichik chayqa kay tukuy bendiciones qankunaman hamusunqachik uyarichik bendisisqa kankichik llaqtapipis y campupi runaspis interesante bendisisqallataq kanqanku wawasniykichik cosechasniykichik waka uñasniykichik oveja uñasniykichik tukuy uywasniykichik ima bendisisqa kanqa recado canastasniykichik t'anta ruana bateasniykichikpis hinallatataq bendisisqapuni kankichik tukuy ruwanaykichikpi tata Dios yanapasunqachik tukuy enemigos niykichikmanta atipanaykichikpaq paykunaqa nin ñannikta maqanaku hamunqanku chanta nin qanchis yankunastataq ayqinqanku tata Diosqa bendisisunqachik piuras niykichikman chaqra puquy niykichiktapis hunt'achispa tukuy ruwayniykichikpipis bendisisunqachik chantapis bendisisuyanqachiktaq payqa qosqan hallp'api tiyakunaykichispaq sichus kamachisqasninta sumaqta nin hunt'ankichik ñannintataq allinta purinkichik chayqa señornikichik tata Dios aqllakusqan ayllunta hina tukuy imapis sumaqta
sayachisungachej juraspa nisusqaykichejman hina ajinamanta kay pachapi nin tukuy naciones yachanqanku tata Diospaq sutinta uqarisqaykichejta Dios niykichejpaq riqsikapusqaykichejta qankunatataq nin hermano manchachikusungachej tata Diosqa nin hermano kuyakuyninta nin hermano rikuchimusungachej ashka wawasta qankunaman nin qospa uywas niykichejta ashkayachenqa miray niykichejta chaqras niykichejta sumaqta nin hermano poqochispa ima ñawpa tatas niykichejman jurarqa ajinata nin tata Dios Diosqa nin cielota kicharispa qapaq kayninta tiempompi nin hermano hallp'aykichejman parachimusungachej tukuy ruwasqas niykichejtataq bendicenqa ichuranqa y qankunaqa nin ashka nacionespaq munasqa qhawasqa kankichej paykunapaq tata Diosqa nin hermano ñawpaqay tata Diosqa ñawpaqmanpuni churasungachej mana qhipamanchu qankunaqa patapipuni kankichej mana urapichu sichu señor niykichej tata Diospaq kamachisqasninta junt'ankichej chayqa mayqintachus kunan qusqaykichej chayta ajina kanqa kamachisqasniyta mana t'aqakunkichejchu nitaq pañaman nitaq lluq'iman amataq waq Dioskunamanpis k'umaykukunkichejchu tata Diospaq palabra niychis amén kunan t'ukurisun kaypi tata Dios palasyan pikunachus chay chunkamanta uqta qopusunchej tata Dios prometen palabrampi noqa kaykuna bendicionesta t'akaykamusaq qankunaman pichus nin kasun uyarin kay palabras niyta amén hermano sichus qankuna nin hermano señor niykichej tata Diosta nisqasninta uyarispa nin chayta entonces chay tukuy bendiciones nin qankunaman hamusunqachis cosachu kashasqa hermano junt'ay tata Dios son o manachu mana ninchu kaypi hermano uq partecitupi mana leenichu mana ninchu solamente kay palabrata nishani israelitas llaman mana ninchu sinoqa nin tukuy pichus uyarej kay palabrayta ninman karqa kaypi solamente israelitas llaman nishani kayta amaña qankuna pichus kuyakuypi kashankish chaykunaman mampal maninchu sinoqa kaypi sut'isituta nin qhawarin sichus qankuna señor niykichej tata Diospaq nisqasninta uyarinkichej chayqa kay tukuy bendiciones qankunaman hamusunqachis ninan karqa kaypi qankunaman nishaykichis israelitas uyarichis qankunallaman nishaykichej lindo kanman karqa ari israelitaslla diezmananku karqa nisuman karqa y también habrán tasikunchis hermano mapay suyanchu chay ley aprobaconanta habrán reconocen hermano de que tuquima bendición a tata Dios manta casca manara chay ley aprobacusate ña habrán pis hermano mil que se deman diezmonta jaiwascaña picausan hermanos y maninta bendicisca kangichej maipi llaqtapi y campupi runas tata Dios kamachej ni kunchu ni llaqtata ni camput y maninta no ka bendisisqaykich por cuanto qankuna noqawan junt'awankis kay chunkamanta uqtakunaykichejta nin campupi runasta bendisisaq y llaqta ukhupi runastapis bendisillasaqtaq amén hermanos y astawan haqayma imanintaq bendisillasaqtaq nin qankuna nin wawasniykichejta imaqtintaq muchas veces wawasninchis hermano ma atinkuchu ñawpaqman hermano bendisisqa kayta prosperayta matinkuchu ñawpaqman riyta no qanchis tatas es como decir siñoqa kani suwa será que suwaqta wawan allin renqa mana ari si chay tata suwa wawanpis ari suwallataq qankuna rikunkichis micropi no veo familia completo tiyan suwa será que paykunaqta allin tiyan wasinku no charayku kaypi nin bendisisqallata kanqanku nin wawasniykichej cuando no qanchis wawasninchejta yachachisunchis kay palabra manhina si wawitayki trabajakun ni waway kay istumantaqa kayllamanta qankanki dueño kay istutaqa yachay qupuyta Diosman yachachiy y paypis yachakusqanrayku qanhina wawayki nietuyki alchiyki bendisisqallata kanqa t'aqllarikuy iglesia de Cristo
cosechas nigiche. Ahora, cosechas. ¿Acaso israelitas ya para carga cosechas? Manacho una cosecha de absolutamente, ¿no? Y me estás ninco caita, hermano. Mati es manacho israelitas ya hecho, hermano, cosecharán. Jari manacho cosechanque. Waka uñas nigiche, oveja uñas nigiche. Tukuy uywas nigiche gema. Kaipi palashan campupi. Tukuy uywas nigiche. Imatach kan uywakunki walpa, oveja, cuchi, no sé, imach. Nin bendicis recanga. Charay kumash kakuta a veces, hermanos, ni cuando kankuna bendicis recangicher, no ka mamita y cuenta con mamita y sabe na ovejas ninta, no ka ni pune mamita tu cuchilla ni ovejas nigit. Ma tu cuchillo. Hasta wan kai ovejas ning hermano watapi 15 tawachanko. Pero away munani chinkachita, pero hasta wan kai ovejas ni wacharay con puro uña ovejits kunang gahango ng kori salta y gacharishanko. Imagen, pero payachan copuita, tata Dios man. Charimanacho hermanos, prometen caipi tata Dios. Y maldición ocupere, ni hay que oveja que guachea tenga, suyur bayanga. Y bendición patabere, miranga, puro chinitas guachanga, Pipi Samonga fácilmente hay chatap ñak arbarin invitar barin que porque bendición patapika shanki. Pero manaka tingri ni mata tingicho. Zoeita sí o no hermanos. Pitak pierden chaita, pichus chununingri zuakun, pichus ning ma cosarcho, chaikun. Pero kaipi hermanos sien chaita nik mana ni pita obligación hecho. Campata canantian chay creiniki chay munakuiniki agradecimiento tata Dios man hay wapunaygipa. Mana ni pita obligación hecho hermanas ni. Mucho cuidado chay manta. ¿Ya? Por favor. Y bendicista kan anun zekado canastaigiches tantas wanaigiches bateas. A ver, kan una warmis kangits. Aishka warmis a veces cocinapi no que hakungits. A veces cosataps manka wan cocinapajena. Makan kolkata pamungich makachu ni makawari que chusas canasto pum cocina frena. Pero imagen, a ver, no catapurigis warmes cuando esposuigis a ver ganamon. Muchas veces kanguna interitum manta dueño chayco con gis chaypia kashan problema. Si 1000 bolivianos apamurka semana pica y 1000 bolivianos tinta kanga marcarigo kunge. Si no 900 llamanta marcarikunay carga y chay sientata copunay carga tata Dios ma. Y chay copos hay que recado canastaigips nin mana pisingacho. Siempre recado canastaigipi pips ni songango coreo y macan cebollita. Caiga picache atipanaya jawan haywarengi. Pero mana cactenri no se puede. Batea canastas nigis nin anteros. Joaquín antas wangis hermano nit antatas atingiches kanguina chorgo pacha yo sigo son git antegi. Pitas antes un hermano chorgot andata. Pero se can hermano que hay palabra junta en que manita. Entonces, batea canasta y que canga bendecido, ¿sí o no? Nira ornomanta yo se nos ancho ya pilaca cachaña. Pitas pierden chay bendición ta, no gains. Aman ni nacho, ay Jesús ma bendición. No canchis huchayo. Jesús taka ama huchachanacho. Dios taka ama huchachanacho. No canchis pica champantay. Amén. Tata Dios kanya le pushasungiña. Nya ni pushasungiña. Wawai kaitachos kasuspa juntanki zuanki chayga. Tukuy kay bendiciones ta noga. Kachaygamos agnisasunki. Kanman, kasukuhkunaman, juntakunaman, zuahkunaman, kohkunaman. Pero ama puni hermano kaichu. Obligado por favor. Ama puni ni pita ma obligación que hermanos. Amata suyaspa que pastor Luciano bendición por favor mana no gachu cani dueño que colquemanta tata Dios nerca no vea geo libro pe ñoca cani dueño corimanta colquemanta no cactanin y causa iniki mantao picausan hermanos. Interesante. Hinayatata nin hermano bendices kapuni kangiche. Tukuy ruanaigichis. Plado iki pikasta ni bendices kanki hermano tukuy ruanaigipe. Abraza. Tukuy ruanaigipe.
Pero huchuy tienditayki kanka chaypi kanki bendicisqa. Changlitita venden, uchinilitas yatapis venden, chay estupi bendicisqa kanki. Porque nin tukuy ima ruanaykipi. Pero maldición pataperi tukuy imata ruayki ni hayk'aq ima resultasunkichu. Picaunsan hermano. Tata Dios nin hermano yanapasunqachik tukuy enemigos nikichikta atipanaykichis. Mana pastor Luciano yanapasunqach enemigos nikichikta atipanaykichis, sino nin Tata Dios nin hermano yanapasunqachik tukuy ima enemigos nikichikta atipanaykichikpa. Se canchaypi kashanki qhatuyu chagrayki allinta pokon y chay qhatuyki laditumpita tal vez hermano ruaykamusunku no ve mishluraykamusunku ama mancharichu. Tata Dios chaypi kashan hasta wanchu konchayki serimungan hasta wanraq kanki bendicisqa imaqtin porque Tata Dios maqanakushan. Malaquiaspi maninta noqa chay sagra supaytaqa nin qarqosaq. Manaña cancho ni nadie que te ay señor paso tiempo que hay brujería tu con ampacarín cachariche hamunanco pasante nango manaña ni nadie que cancho nin Tata Dios no kakikin kalgurikusak chay sagra supaita karkosak nin obediencia equipe. Amén hermanos. Así que hermanos, no que cuenta con no hermano Jerusalén te acusaste vecina ya te chogaigamo pero ni haik achamoncho hoy pa llaman chayaico casi chantaga o sapungue o añurban pero chay así pinte gorga. Entonces Tata Dios ni hermano bendice a sus enemigos ni smante hermanos ni amén. Ama mancharicho hangan ay mabindi kunichu chay cha pastor chay ay kamon se han creengue chay gamusunga pone pues pero se han ma creengue Tata Dios pe mana ni ima pesiamos un gacho más bien al contrario hasta una bendición llamosunga pai kunaka nin hermano ujiannikta nin hermano makanako jamusungacha hanchi yangunata nin enemigos negichis ay rengango. ¿Entendido hermano? Tata Dios canin bendice sungachek piuras nigichekta. Chagra pocos naigichekta. Juntachis panen piuras nigits. Chagras nigits. Y mainatatak no ganches hermano pierde capuita callarinches kay palabrata. Palabra peca kashan mancha y cacha bendiciones ni Tata Dios pata. Amén hermanos ni. Pero ama obligas ka siente con gicho. Sinoga son gomanda. Son que tu manta tatay no ka kopuskai que hangman chay kanantian sa pohninchispe. Amén hermano mana kanancho tian predicay kamo 10 momento hayor papusakcha chay kama funcionancho mejor ama koicho ni Dios les dibisungacho ni ñogatap sirvillaungatach. Chari hermanos ni Biblia kanin tukuy songoan mana tuturisp mana zimarisp. Picaunsan hermanos. Entonces, ajinamanta nin kaypachapi tukuy naciones kanin hermano yachanganku Tata Dios pak sutin tanin okarisqaykichekta Dios nikichekpak rexikapusqaykichekta qankunatatak nin hermano manchachikusungach qawris runa imani sungachis kaykunaka Tata Dios ta manchachikunku Tata Dios ta kasunku charayku tukiman kapun charayku niman ma faltanchu siempre kapumpuni y runa kawasunch maika palabranta kasuhtins chaytatak Malaquias peninchari probaway nisunki Tata Dios amanich a ver pastor Luciano nin probar barisama Tata Dios nisunki probaway no kawan waway nisunki Dios mana ni shaygich no ga probar basayki o no gawan proibata zuay no Tata Dios nin no kawan proibata zuay a ver waway manachus no ka bendicis haygi nesunki Ujpalaypi ni sasun kopuay chay imachus kopunaway kita chunkamanto ofrenday kita a ver waway manachus ñoqa ventana chelosta kicharemos ni sasunki
Pero amapuni obligado kangichekchu. Amén. Ahora si pi wachcha kangich magana kungichekchu mana obligasyaykuchu. Si mana kanchu tata Dios ning zikun. Biblia que manintaj según kapuas kanchis manhina, según tata Dios bendeciwas kanchis manhina ning kopuna kachu. Amén. Ahora se can campo pi hermano colqueta invierten que 30,000 bolivianos ta capital te echaré y 30,000 mantatas digamos 70,000 ta venden que entonces 40,000 ta gana kunki, ¿no? 30,000 torjopunki 40,000 gana kunki. Chay 40,000 llamantes hermano 10 mapunaygitian 4,000 bolivianos ta. Y cantas canque 36,000 bolivianos manta dueño. Pero diablo que manes un gata. Hoy ancha en 4,000 tapuni man miliata goy. Chaypi, diabloca siempre astuto, su achisunampa, palabra tap akichisunampa. Y cheraiku kunan maishka predicador se manengutak, diezmo ka leipa kamachimpe karka, kunan manan diezmanacho. Su achita monasunku. Cheraiku nishani, se kan monanki juntaita tata Dioswan, juntai. Se kan mamonankichu juntaita, pero ama tropezaichu ochtan, ama koichu. Mana no cacho hermano después casas chaipe ay hermano imalien churei con pastora ora le puan que manga un jere puan que manga si mana coita monanquichu ama coichu pero ama octa tropezaichu ama campis hermano tropezacuichu runawan hanga palabrata juntaspa junta y tata Dios y tata Dios pesajinata hanwan junta liangata. Amén hermanos ni pecausan eso. Tata Dios kanin cielos ta kicharis panin kapah kay ning manta tiempon pihal patapis ning para richimon kachari bendición nin imaninta kay wawas ne kanin tukimako anko entonces no kanin anak pacha ventanas ta kicharimos también chay sumak parita para monampa y para mostinta tukuy chahraiki ovejas ni kipakpis pastos kanampa ning hermanos ni no kakaita ni gichek tukuy atinio tata Dios nin. Amén hermanos ni imaynatachus chay ñawpa tatas nikichikmanin prometer gani kunampis ajinallatataq prometegis imanishantas chay entonces ñawpa tatas nin israelitas manerga kunampis qankunaman nishallaykichikta nin Biblia entonces noqanchispapis kasallanta harichay mamona sumancho hermano israelitas ya bendecisa kananguta noqanchista manopitas kasunman difícil pues hermano verdad picausan hermanos sutinman. Entonces, kawari hermano, kay palabra ka sutisito, king sakaje maninta. Tata Dios kanin tukuy ima kapuas kanchiska Dios nexlaiko. Yo sé que tukuy ima pues hermano Dios nexlaiko. Mano ka kay pinisarcho hermanos ni, kay payo no. Tata Dios hermano kay tukimata no gatapis kay kama hayawan painikta. Lo primero sabes que hermano, causaita pay haywaiko. Chaymanta kani hasta un agradecido. Porque doctores 20 años ni penergan guanyupunki. Lo primero que han agradecido tata Dios man Señor, que causainega campata. Si causasiani, canraico tatai. Y cantas causachiwanki, y cantas bendiciwanki. Y martintas mana noga canman, koi kimacho tiempoita. Y martintas mana hayway kimancho, lo kimach haman correspondeción kichaita. Lo primero que han agradecido paiwa. Tata Dios nita mancha chicospa. Tata Dios nita monakus hayraico, haywapuni nogapis hermanos ni. Y tukuimata nini ya kanishargani tata Dios nigraiku kay tukima kapuam. Más karuna nin hermano makonat hermano kani noga testigo lo que Dios y matachos causaini piruarja. Kargaiku nogaiku hermano totalmente huachas, totalmente huacha. Pero gracias al Señor hermano tata Dios tazikuni kay momento kam hermano pay causaini piruarja y kay tukimapis kapuam painiste hermanos ni. Gracias a Dios. Si mana tata Dios ta zersimen chukar hermano, ma crenichu que hay altura picanait hermanos ni. Y charay no ganini, gracias Señor. Biblia canin, pichus tarpujka, pichus tarpujliata, chay tarpuscanta o carenga. Mana ño catinichu, se can tarpunki papata, no gazes pa allá campuita. Sino que can tarpunki, can liata, cosechanay gitian tarpuscaikita. Ahora se can urunata kasuspa, suanki, chay runaraiku campis, urmaiku yangueta. Charaiku nishani, ama runach
siminman urmayguychu. Urmaykuy tata Dios pag niskanman. Amén, hermanos ni. Tukuymapis kapuanchis Dios necta. Kay primera Pedro imaninta, kawaris primera Pedro 1:25 imaninta. Primera Pedro hatun hasta kainin huchuita kaininta iskaychunka pishkayo ñawirisuncha. Señor pag palabran ri wiñay pag kanga nispa. Kay minchay palabraka may qintachus kankunaman willasqa kankichik. Kay tata Dios pag palabranka hermano ma atikunchu cambia kuita. Kay tata Dios pag palabranka hermano willasqa kashan tukuypag. Mateo 24:35 peca maninta. Cielopis kay pachapipis tukukapunga pero niskas niiri mana haykapis nin tukukapungachu mana chayqa juntakapunga. Amén, hermano. Si tata Dios palabran pinerka ofrendanata diezmanata, si palabran pi kelgesqa kasha machayqa kashanchu hermano pasakapunampa, sinoqa juntakunampa hasta tata Dios amonankama. Amén, hermanos ni. Así que kay palabra kachun de bendición, hermanos, piconachos, hermanos ni, kay diezmomanta yacharikushanguis, hermano, kayqa. Suakuqmanqa hamuqasqa maldición. Pichus kuqmanta kayqa bendiciones ta qawarins. Kunanqa se qan munanki chay bendición ta munasqa kawsaqa runamasi, hermano, kay palabrata obra manchuray. Ahora, se qan mamunanki diezmaita, entonces ama tropezaychuq kunatapis. Deja chay hermanota tarpukuqta y pichus tarpukuqa payataq cosechanga. Amén, hermanos ni. Pero mana ni pita obligacionichu, hermano. Sino deber ninchis qan inoqa tata Dios ta munakusqanchisrayku si pay bendicioncha y chay cierta parteta haywaykapuna payllamanta. Porque kaypiqa ma pastor Lucianochu mañasasunguicha, kaypiqa tata Dios canta y ñuqata hermanos ni mañashawanchis. Y chayta juntana kachun tata Dios. Amén, hermanos ni. Cachun de bendición kay palabra yachakusqanchis, hermano, ujinamantañata pero sigue kay diezmomanta palayasunpuni ujinamantañata yachakusunchis. Ña palanchis hermano maldiciones manta, ña bendición man palanchis ña kunanga. A ver, cuando levitas diezmarjanku maymanta cerca chay levitas, cuando diezmarjanku israelitas levitas pak chaymanta taldeman qawarisasunchis. Y chaymantari tapukungis tal vez, pastor, y diezmosqa maymanta zin upita consumen chay tukimatapis yachasqaykis explicasqaykis ajinamanta mana rimashanaykichaypaq mana thutushanaykichaypaq mana malta piensasanaykichaypaq, hermanos ni. Amén, hermanos. Si Biblia pinin ofrendanata, ofrendazo. Si Biblia pinin diezmanata, diezmazo. Si Biblia pinin mana diezmanata, entonces ama diezmazoncho. Si Biblia pinin mana ofrendanata, ma ofrendazoncho. Pero kaikama entiende munches, nin kopuna casca, chay chunkamanta ota diezmonches daga. Ofrendatapis nin kopuna casca. Amén, hermanos ni. Así que tata Dios bendice songaches kay palabra manta y si tata Dios manara jamongachuchega, tarde mantingo nakusunches 7 de la noche. Que la paz y el comunión del Espíritu Santo esté con ustedes.